CCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Saungut kiman simbrio kila doe namar ke Jingpluh ding ke belajar haka siteng miat jong ka khapratrik urumpang arjar pulai haka sinong Mawlam ka sinong gabadan syarum penuslah katkum kita long kubor ki belayu olum lai thu baka Ïing ka bela plu ka de ke Ïing jong ikong phalang khongkhan ki saungut kiman sim ki bela doe ki kenthop yo kpa balai ngut ki khunret kita long kubor ki lai thu bau kupa ubala khlad no hakate ke jingja udai ubala tip kerteng kum uba itan tensong sau phulai snem kerta kilaingut ki khun kidei u kilarsha khongkhan ubarang siphos nem kerta ubhaman khongkhan hrius nem kerta batka elimai khongkhan kabadang hakarta kabasau hadun rius nem